We allow officials to. That's it. To swabangan sa patay ika junior kren bahata kasni halat kisan dari ki marching tawa kani ka ba bodi batmai hajing lam jong samla ramon samla penkemen bat samla ben awai ka jingdawa ka banakong poti kedu nangkong ya sorkar tolong ba lada ka sorkar ka cupun snow ba kayang kanong rem jong kwat ba berpersa jingdi yurniam kaseng hatu bipor dia benai mengsuang kalau dawa ba kali penlek di kam tak kawan ikan solution haipo yang berbuat kawan ni layas saki mana ni UI ba dan berok di nomikmat di layas sebentar bat ngai ba kudan lang kaju kanong rem ban liang yang ter solution bat ngasu dan tanggawi gejinget ba yak belarai aku yang berbuat kawan i represent nam ta kasur jupai ba bat nganget ba kami penkelak Hongkong kami penkelak muda di Nabut kata ke penangkong ba ya nak kadang juga sengis ngop dan rai hari jingga kendu ka sarkar tasmi kalau kisan teliki mati doa ka bang ibu nangkong pang kata ka jinglong juman jingjiat saki belajia bolong ke public hearing nam daban isna ka sri semen kejemat doa kalong ban scrap public hearing lane ban suspend ru yang DC ban SP kiba hakte ke distrik hak jing ke tere jingga tai ke bala jrong kastorkar kala peni le jong hijau binogram bat le pun mandur kata jing theria tai kalong banton no taka independent committee ba inquiry itu jingja di bandan bukti kan kli di pelong lai duit DC USP nondon benta IRM bat kita ki state hodat jong te jakar kendan berkan ya bian pabian om ditang bakin haban ti binia jenglong cuman jingjiat public hearing and lai pihak kani committee kan peduk ya jenglong cuman jong ka memari yang cakap nomor kidon kiksa ikram kidon kicakarap bat kumtar ter bat langba kani ka fact finding committee la dalap jenu itu ba bakla nanti kamtam public hearing kengat jing stom kata kalong ba jing ikran na kaliang jong kaseng bat nila banjur bakat ba kani ka fact finding committee kampadep ikran kuat kita kijing persang bat kita sedang jing treju kena sri sumen di persangnya total di sangai telah nginget paksakan bat ke juban lak lada ka keren mentah ni bakat jing tre kenya sakmat tinggi ru bisa habis perdat lang kata kapon banangkong kapon ke baar ku ya keren spang kani ke implementation sebagai MRCA kepala long an rusnam arja khandre ni sutu ka wara tu amendment ajar apa dan di isbun kiken rum kan kibala penlong pat yedi ka an panpoi su gubernur na gubernur panpoi pat sarkar India andai nagalian ka sarkar India kala pan ka jing pensai na sukar jala bat kila sakiru hati kupor hidondu balik sepo pajing bisar pan challenge ya ketika an bat tahu arjar khandre andai kadu kawai ka kodu kelasu penkut no untuk kakias bat nagalian ijo kaseng kumangi terang bengi anglur bagi kita kerdop bantalasi mendir kita mendiang no awak ni suatu kita jen hadu ka pratri kita kerdop ba la produk haga an jong arjar khandre dan rega mengi kuat ban ong kolong ni suatu gule se kenam la basna sina barokot ni rega kuat ba itu ki belum top priority ki caka ka sarkar ben sedang marma arjar khandai kasaki ka sarkar le khap ribon tu umling kawan of klam covid kala kalan suka cek itu virus kendiat hadin mata sunam ni dalam pendiang tak kuat apa kaseng dari pensengnya ti kajing yakran mata kasingnya kaliang siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marmat bat kan sadandu ka join inspection di caka penyebit binia kenang ba ya kata ka kedok bantal si ban cek mendir kan sedang no anti na po umling bat kham tamru ti porata sira anti po ijen listrik idon ki jerwat jawat kaliang jongka kendau bersiap
hoj man swala dep identify ki jaka handai idan ki kadi gabri jong ki kuai ki tempo ti terai jaka ki masuk entala sang banwat koi ka kini ki labu lakum nu sau punai salbenai pendap no banwat penjuk jaka handai ke berhenti obling ba don lupa kamut ba lakum nu hapo arbanai nikmi nanti ba kini khrop kemen yang no kum kayang hai por musra kajing start jong start jong government nomor ka ani la kadau habdan hi nakaliang police department habdan hi nakaliang jong labor habdan hi nakaliang jong tourism habdan du nakaliang jong education kibat involang jaka khnang ba ka prestat ke jing terkam kita ki benta ki ba nakaliang jong ka siakran ta ka sigi ka ba ka sarkar kala kubur ya ki ba nakaliang jong ka seng kala dawa habiadai ba kene ka mirsa ka ba an jong pi nombala kalau bandra polongan nem arajar akau hakdik por abangi puli ni kaan ngi badang senjor kadang telot palat tek ai bangi polong ajmut sarkar tu por kolong kadiban klong ita kendon na gobok permit ban tersat hakani ka an ratmai ajar kau kena perpanjusu kata kolong ke police protection nang tade ka jing penalti jeki bapan kanyi kini de hak tu por kala pas ke kabinet bat kala pak gubernur de gubernur udan kini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat khamtam ya taklif hendrai na kaliang jong ka sarkar kana penjana isu bat ya kini la kular bat lang pan hasu de kabinet la pas de mata ka singi la kular ba naduk haduk hapo khasan singi kini ani trikam purano bat kenang ba kita berjalan buan rung sedeman ke por lem kita selama yang krem kita kadon kita katrak rekod jika beri buan nak tunggu jalan udon tak seni nem jala ni suban ladu dalam sini kena yolat subanya ladu dalam mar ni jusaki berbor membagi ni kinong trai berjalan ngimtep buan kador sengi untuk kinong trai belas ni jala jungi hindai tenteng yul seki pelompat jaka mandit dengan tang ban pedri nakakti juki kulit nak jala buan berjingsa thong lek se mat kan mau tu ko baji ha sosun le kamo ko tu bri nda lawat story ko tu uri bri wa don pies upa soi ki jaka ti pun kita ke jingje ngi sepen bor ek sarkar ba kali pen klanju su ngi extinglo wa don pa panang penjanai pan menteri kam su nalor kini khodok badan nalor kini ki an sepan ki lebor kumju senang ba penlong double check ye ki bri ban don po ke jala jungi ba kinam yo rung la dan kat ke bigimor ka benta ka ba sao ka ibadai kan isu jo kan gram ni soto ba kadai ka central subject rai hati ku por la pelong jeki mat kaliang juga sarkar jala kala intervene tu por ban kular bandon ka joint delegation penyekren ba sukar india hari kane padang pending sa ka jing kaliang ki menteri sarkar cukup pat ke kia na wei showei tinaliang juga sengim sukman song thai bat naliang usiam loong ba ya kaju ka memorandum ta dot khas coba ki isu ulapan boy hakti jong ta nyun mesta pada pet ke kupat kia bat kalau ku sarkar jelaro kalau kular ban tenli lenti ya ka seng berkuai ban penyo appointment pada nagaliang ke seng kerjo ke kran direct bat minister concern bedai bat ka isu jong negrem mati bon ke jerbat jong ka hapo negrem ka bangi na ka por sport ngi snow na ka por sport bat ni kwa bahantai kalau no ka bajat bat guarantee tapi ada bat kini ki kajing kataga transparan harkom tungjam ka bakaseng ka jukren na kapor om tangham MP siri buat di si babun hi ba ngi jukren ilapan snow ba yaki personal interview nam ta grade B and C kadalu kadi dem pendu no andai na kaliang jong ka sarkar kala dikena ba ya kasi andi la pendam kadan stang ya ka B kendiap bagi am rendan ki belum complication haban examen dengan kemi nanti bak sarkar le ek badan kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tungkam tungjam hakan rupan kalau khot subah ngan supan kan mau deho arjar aku saw bakan yang jong ka sarkar kala thau ka reform committee bala khri ba Frederick Karpongo ban pan bahasu jing terikam jong ka MPC ila ai ki ajmut na kaliang jong ka seng bat ngai irut lasim jeng ajmut jong ki ru pokmat jong jelat ki stakeholder bat kata keju komiti kala sobat government bat idan kat totally ki ba kampi kala pentrikam bat ngidang pan detail kes hak detail isu tu ki ka komiti kala
kamdi la pha kemen kenang ba niok penjenai su me kum bekolong kita kidon bentang kiba kaseng kala jemut nam tapan ba ke pisi kilarung kata katop penjenai su bat kidon kibuni ki jerbat jawat su betang ko ba kaan kam dai ke basuk khandai ile se kadami isni kendon ki jingkala bat kita ki bentang bang hab penkala na kapor spor kenang ba taka jeng angdot ka jeng trang na kaliang jeng seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita jingrung khang dien kita jing ya sempisan tai tang badon itu ki MLA tam itu officer yo kam soba kendi bendu bendam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo ba de menumru ngimdon kan no ko ji konyo mesti merai kai bengi yang kan ngorem kolong thung jam hapo ko jala habaro cepat men kedi belong transparent